Srangsalo Hasteo Sokphaimani Yakulo Udaipur ne Tripura Sundari Mwtai Nogo Thangwi Mwtai Barokha Delhini Mantri Okra Rekha Gupta tei Uttar Pradesh ni Deputy CM Brajesh Pathak Salo Mwtai Barokmani Jorao Manjakha Gomati Hangkhor ne SDM ni Rinku Lather SP Dr. Kiran Kumar Khobwi tei Kubun adongro. नमस्कार Salo Sri Raidono Ruguino Narwai Rogno Lamzok Sogui Nahorzaka Abuni Yakulo Barokha Mwtai Abono Ruguino Mwtai Nogo Rezaka Khorang Naikolmo tei Kubun Mwtai Roni Bagaibo Khorang Naikolmo Rezaka Abuni Yakulo Kokma Thumnai Rogbai Koksanane Thangwi Delhini CM Rekha Gupta Saka Mwtai Barokha Belaikana Khatungkha Hanai tei Joto Lukrone Hamkrane Bagaino Shorika Abuni Logi no Bodol ne Shamong Homong teibu Segangai Telangna ne Bagaibo Shorika दर्शन करके साक्षात उनको अपने सामने पा करके मैं बहुत ही धन्य महसूस कर रही हूँ और माँ के चरणों में मेरी यही कामना है कि माँ हम सबको इतना आशीर्वाद दे जनप्रतिनिधि के रूप में हम जनता की सेवा कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़े, हर राज्य आगे बढ़े। ये राज्य त्रिपुरा जिसमें माँ ने स्वयं अपना स्थान बनाया है ये आगे बढ़े, दिल्ली जो देश की राजधानी है वो आगे बढ़े, हम सभी लोग मिलकर तरक्की करें और माँ की आराधना हमेशा हमारे लिए फलदायी। Salo Delhini Mantri Okra Rekha Gupta tei Uttar Pradesh ni Deputy CM Brajesh Pathak no karibu Manjakha Gomati Hangkhor ne SDM ne Rinku Lather SP Dr. Kiran Kumar Khobwi tei Kubun adongro. Report, Chini Khorang.